I am about to sambe again on the ganda ke no tin Jesus I am about the pilot get a maybe. Ke me pe me tabenja da sukiomba penenzem puyen. Magai gaga Christ manzen. An kapi ang ninggalan ang magangat. Ang mabod ng sisa magan moniptakis ku kwititi elen zem kulum inde. Gang juda am engeren, manga engeren am bodeng ma. Gitin jani ke mek. Ne ang kapin zem kweren zed dora kaperan kwai gap. Ang kapigara remisat kete yang bem tiam kengi muab mengaw mama kasa kukirin jam kwaga. An kapi garlim sarang gadeng ma. Erod begen zel sarang wabelit. Yan Jesus hama bude erod megeteti me bien. Jesus seren zaza padnang sambe ke nom tia garen manom tan ke murungen penemga. Arang ognongen Jesus menungen mea garen noya. Kem ti ambo de ran Jesus yanko siomba para yanko sia yanko Jesus ya garen jaduma ku zaya. Sapa bumbu anagen ma zin za zika inanda agen an Jesus zan kuku yeren zad vindingen bing zavien. Kewok jame amo bona erot ma agaren angkasa kuku agen Jesus pep zat samtin zat moboneng zamtin zavien. Korop tebe mundung pemti amo bona pilot magen grig jam wap ma bien. Tibang bainen amo bona erod mak amo bona pare dagera kasa mukwa bun ya kan ke daga nud pembanam bun. Ke ai kome amo bona pare rang anda mung ma am sambe gen jam undak tinda yang fesia. In ang kapi dan imbi kengin tab mingun. Zem di in namagen ay koro yangut. Igangat jikanan an kapi yang mim erayen bekana mimi in zeb kuyet kengen ku aigap. Kem nan zama kasa kukuan na gina witik men per exemple amasem. Kumenga kik banabas berek jape masam. Palabas belak peme melak. Ninggalenan. Sisas mansep kuit. Ome angen pidem para basak am gat kengin warame Roman government angkasa kukun Jerusalem kateman kumenga kia. Ake man Jesus pema masam kowok jama minda yang fesia. Jame ya genan zavien. Tayep megaki, tayep megaki, tayep megaki. Angkapi aku keminggu ya. Naga gak nga ada yomanga timarap. Emdi witik di berepan masam. Ili no tar ke karan mem say. Nabak. Aka ke kok jaya yangu daga na kwija daba gingin kumtin Jesus tabe kumenga kikiren zavien.
Pijat ke gok takume amo boda paira lanjarin gave pumtia gengeren jad noye ke kadan moto tin Jesus jam dareng jam pea. Paira ranko gok mtiana gen berek mikakatiga ngada pe mekwa wagarin vekuvien ken jampe mekwa waga ke gok mtin Jesus genga berinan bemegena iri novien ke katang mbien. Kami agen ateme inge pe mengapum timba mambe angen kwidna Simon serine Jerusalem mekam kimbat kengan muati kasakuku anagen na aikti apitrim pe me Jesus yere tepke pumti Jesus bamanen moti maga. Ani bisambe an Jesus mo bien agenga tungguina nang imbino nang sinjam su aga tabm timo ma bien. Jerusalem bi noko susuping neng no awentolo ka iri nangat manibang na isuit ene noko kan nuga temeng sobeme am nang jewet imbi yegini bang ping ma imbi nemba oka kuma berip ma imbi nemba oka nam kuma hindaip egen ke awulungan penembe kalen tema pikok jewet ina pem dinda kwa tait ma sepem ke ko kalang isnyanga jewet ni nangalande jewet. Kasaku kuagena anjut ke an kambutiti yan Jesus magi domenga ke kieren idate mo bien. Kemeti karang kwinang okaset karang ke patang jam tin Jesus tewe kumasa sok pemti mwaonze pevien. Man Jesus beda penaset ma aromeset an kambutu tinjut tewe ngeki keren idevien.
Bien. Egen akuno moto di tabiget. Yo me katipe. Agam no da mamu kule mamindein ya kawa igan omba pepe ngambeme igan asarangep mukule mpein. Kasakukuan sok merakan dunganan zangan guru giring tikwi atisem ke nom timbien. Kabe meruangan kapo kumpe bien, an kapi juda am megengere amo bodang. Kasakukuan ngagenam samtiak magen soka koti wain sameni nireke nom timbien. Gan juda am gare amo bodem beme gitanga shek mukule mi. Ome kambuti timbe na arome sen zape viena kapigog zaya. Ken kleis beme, kitangat sekti mukulumti. Nit kegogat nda mukulemi. Gan kawa nga ngadik mayek. Nin tu kapin sa ga kirin zendeo. Ni be kanda nga doma nga kilup ke ngep yangut an kapi miningungungan kutazin. Yek panang. Ga ama bodo kabani gen nokot noniwanik. Ne penes kweb zep. Ala gang na me kulungan tasenik. Kasusunan bemberen songan beme misat tembumbu ya pesek peme tabe titiri kro gasiet baya. Egok sok ba me sangum temen Jerusalem sa sewed me kate me kengan open pe me tomatatan ke tunggu bambarang jem tim budam makoga.
Kegok sogbame Jesus yasinda paren kwizete makapo kumtinzaya. Bien. No man. Golem belel. Be up. Kegok zamti gakia. Kegok sogbame kasako kiren angenga kuda kwidna ke agmototinzaya. Penesquep. Kapi. Quateteme peneng. Kegok sogbame animbi sambe tabien agena ke agmototi kembeng penan nomti mekanginan makobien. Ome am Jesus agad nomoto bien ma imbi agen garare misare ngaran Jesus moko bien agenang benganek tati kuda sogbaya ke agmoto bien. Ome angen kwiden Joseph ak Juda agen gara mekate me kwiden aramati akenang. Ak an dorogang kem agang amobuna pirate gad metin Jesus agang teve mtuti sumen bemberen meti yankwe sime amobuna pirate rangib nompea. Ngep non peme Joseph an Jesus yesagang teven mtoti sangum paragang asagang simung pemti nanzang kapalang enzung temen kengan medbeya. Imbi agen gerere misaren gadan Jesus makobien agen keyang Joseph mortin Jesus sagang peme sum deset bemberen ma sakam zigok peme wesam kea garen mebien. Imbi agen wat sesigan doragang Jesus sagang kumpeperen mebien. Ananogat sabat kendo murugngan kumimieren. Ob misabat dereng jeme, miseng asonda tembungan misad misasaping ta me imbiagen a wet kereng awayang murumbien agen ke yang wet kereng a kemti sumen ko bien. Agen a ag menanzang sumgare seke kegem bekek pevien ke viridim pemen ganzanan metaga. Agen ke ngamoa bien yangud amobunan ziza sasara kutab me ag bien.
Mutatino pe mima kwa beta beke gak anjut marakandungit busara tema make yang engemagen sogan kotabun. Anjut ke akapuok jabun. In kura ke bindi am gatngangal mundu pi an ari kolep ke tagi. An in egaren kolep ke kapi ku tazin. Bekan gatngangal waret. Angga namunanga yumtong engat beren mobab teven gurimen noe. Ya kasuk muruk mimi tuk kiat mama ingriksem wabab. Kewok dinde. Zamaru egen anjija sanzad awang anjay kog no wien. Kuda kuda agnom bien ked majija sa nembangane 11 maam nodan zapat miminda wien. Imbi egen jaza pat nembangan egen ga kozevien egen ke kwilin Maria Magdara mekayenga nang Joanna ma Maria James at mamang ma imbi noda egen ke. Yangu nembangan egen na imbi egen geren zet ke nome pe besut imbin zet baya. Pite yan zet ke nom ti vavadak winde bemti sumen meti. Sungkeng amotia gain jiza sere mundu men sangu miyak pepenga kaya tangatap meaga. Kaya time kanga meti kuda sok baya kaya nona munu temem nga. Kan keet anju Jesus motimam temune gerang emayas meka temangare seren meka eke mebagaren memambe Jesus mege kuda sok baya keet janan zona tab mambun. Jesus igage gatungui da ko patang zami da mirin sa kemebien ke gok sok ba megeran Jesus ke kuak motobun. Ipe kore ke setei bepi janan tab kurup. Rake gogi da yang kes megera tenkinding pemtatin zimu serit kembeng sakamek tatin zawun. Ngon gan kure Jerusalem me katemanen soboyan ken ga kunon todik. Pe kore ke tajenik. Nit kure kizas nasare me kayen na ebagen soboyan ke tazeru. Anken furo pedro ga panang kawanga mamna ga non doro gam pevien. Enano ga amenok sepa mi ga mga ma zena windem be zem kawmbe. Ningari andam egena loma gaman berina beme grima kumasasok peme gekie. Nin odonen anke kawangare an. Obe kuda mama nama sok bayan kenga kunonik. Imino egena zed arangan dindo. Egnam saat barang jam tome sumi mero yangut zas ega sagan ku egdi egena girik jam kot jayo. Ni enzel egman kabigok jeb. Zas ek ariktazin kegok jeb. In ngutingi ping. In prophet egin nan jet jewien ke in sabak pene manok ki peip. An kawang aigen ong ben pepe nga ek sindem timpinga kimdi sit kadan ke yang me kulungan me ti amo bodan kwebe. Jesus akan kawawangaren zazapad inanganen Moses yeren papiaen ma prophet egenang igangat merweng bien ke jam kawang bam indaya. Agena ke takode time ka kosogot ma viene ke patang jam tinjija sawa ma bagaren me agerang jam krumpem tinjawun. Komana nigeren me kain medni enanogat kaswara towe me tambumbu ya pasak pesom. Kogok jamarun jija sra gari daboti ageren me kain mua bien.
maunini mundu manen ege mek tutati jija semberet mtati kawavangat visig nzemti meseremti ege di dame ege rakude ege mek tutati mga eke ag mototi jija sigang ag motobun yangut ke sogbe me idem tikere garang jaya Nodin kawang karen zezepat sereta dindumap kiet na keng na tibusat penunaya. ke gugzam tikere wawadak Jerusalem me kateman grig jamabun kemeti jija set nembangana 11 agana me kaita bambie ke mo patek jam tika pok zabun Amo bodang ka kiang karawaka ke penang. Ke sai mumbaga soban sai. agana ke gugzam agara kude sambe sere sogba ya ke zam kawang babun ma bered me sere me jija sak motobun ke zapa na miminda vien jija siya igagen gatunguina kota tika pok jaya Keng se wang mek tain dain. zame agana ve gnub zam tikinga bien Ino ko jem Canada ping ma ineng ga kira na waman ke king jud mi ping. Ino ko sedin bedin bidim yemang piegit. Nenen kat mek. Ino ko sedin timek tinoit. We again se sumbang ma kanjing ping. Ne seke win boyik. Ne se sumban mek ma kanjin mek tarap ke yegit. nom tem penem tikengin orongen apesek peye yangu age megengere kotaga ke mti agena kunom king peyenga minda yang kwesia In mo no da kapitein e maik. jame agena angara msame agenga jikarina keninga Kanek ime takowane nenge jejepat kepindi wan. Mosi seren pepie nogod melwan kude mbien kipenang subain. An kawang aige ombem pepenang ek sindem timtinga kime kasumulup mimi tuk ked gekira na wabe. Aret kudanen zed amna nom ti yomin jem kawang beme. Yomin ke kat piperin Jerusalem am megina mbeb am sambe misat kateng egi megen sepem ke wak sobewe. Obenen biena emetek teng indandaren zetik minde ke indawap. Yang udin Jerusalem mekateman kepirek tab me kawan kada emetek teng awinde indawe. Jesus ya nembangana indatimti betani meka nganda isingan ondag indemti beda iri jujud muatin zaya keng savangang imagen tadindawe agang jetazame kega kawawanga kururungan wamoga
Keguk sik beme agenang zem sesevet samti orungen paren Jerusalem keta ti kawawangat man zem sesevet samtemien.